To je váš tísňový systém Lechoara. Narazili jsme na situaci ve městě Lechoara. Před časem začali lidé mizet bez jediné stopy. V současné době se za poslední 3 měsíce pohřešuje 570 lidí. Máme k tomu další informace. Zdá se, že se někteří lidé zapsali na kolej Wordsworth a poté z ničeho nic zmizeli. V současné době vyšetřujeme, co se děje. Mezitím vás žádáme, abyste byli ostražití, pokud jste osobou zapsanou na koleji Wordsworth. Děkujeme a přejeme hezký večer. This is your Lechora emergency system. We have come across a situation coming across the town of Lechora. A while ago, people are starting to disappear without leaving a single trace. As of right now, 570 people have gone missing since the last 3 months. We do have some more information portraying to this. It has appeared that some people have enrolled to the Wordsworth dormitory and then disappear out of nowhere. We are currently investigating what is going on. In the meantime, we kindly ask that be alert if you are the person that is enrolled at the Wordsworth dormitory. Thank you and have a nice night.